بەردەوامیە بردومانکێنا دەبەرên çiyayên Sinûrê parêzgeha Duhokê ji lay Firokya û topxaneyên Supayê dewleta Tirkiye ve bûyegerê têkdana jîngehê û bêdehan hezar dûnemên erdê hatine sotan. Çalayvanên biyavê jîngehê jî dibêjin pêdiviya hikûmetî de navan leşkerkêşiya biket. Ta ku zêdetir ev sirûştê Kurdistanê nehête işnav birin. يعني بابت که هر گرنگ اف مجاره گلک جارات وان کنفرانسی جنگه هداته دا به حسلته تکرن ل اما رکخراو سیویل و اوید گری دای کار جنگه چه دسته وان رکخراو ودانی نه کو بکن براوستاندن اوه بردوان کرنه اوه بلکو اوه کاری حکومته کو جهت دست حالات دار کو وی کاری بکن و ایدانه وان کارا بکن هک راست و کی تکرم کری کو روز بروج جنگه همه دورو برد سنوریات تشناف برن ریکا وان فروکیا و ریکاوی لشکر کشیا ترکال سر اردمه. شروع پک دادن دوری نک ترکیه تنی برکو ایران جی هندجا دورد ما بوم باراند کرد بیا اگر صدنا چند پاوانان چند دارستانان چند بیستانان راستی آن چند آجالن کیوی یعنی راستی اف سامانی و صاب گرینگ راستی همی جنافچت پتیویت حکومت سر راوست داکو چهار سریابان آریشام کرد. Rêveberê daristan û pawanan li parêzgeha Duhokê li ser mijara bordomanên Tirkiye dipeyvît û eşkerat ket ku tîmên wan bê agedariya lijnên emnî û îdarî neşên qesta wan deverên bordoman lê dê tekirin bikin. Ta ku bizanin ziyanên wan bordomanan çend in. راستی بردام یا بردام بردمان جبرگو افتشم نشیم بیین که کنگی امنای های کنگی نه بس زیان و ضرر که گله که مازن گلش نه جنگه دارستانه راستای لجنا امنی و به گکت اداری اگر پیدوی بیتن ام شمپین سردان وان جهاب کن دابزانین زیان و ضرر گهنه بری هر جهه که لجنا امنی بیشتم ام شم گهی نوان جها ام تقصیر نگن ام چین سخت گهنه که زیان و ضرر گهش نه. Lê gûreyê amarên Rêveberiya Daristan û pawanan ew erdê hatiye sotin û ji navbirin ji layê bordomanên Supayê dewleta Tirkiye ve yên Sinûrî yên Bakurê parêzgeha Duhokê zêdetir ji 50,000 dûnemên erdî ne. Hevdem çendîn gund ji layê xelkê ve hatine çûlkirin û awareyî berdewamî heye û Tirkiye leşkerkêşî li jimareyeka gundan encam daye. Ev ê yekî jî nerahetî li dev xelkê bi giştî peyda kiriye. Jar Muhammed Kursat News, Duhok.